Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ubak proses di saukmi ulaong bahadu menta umpat shimlayok satya ban pediang yakashiti syak sospon. Kumbalade ban pau hakilat pathai kubor bake AICC kalade ban patha yak MPCC ban sospon no yakisan ngot ki MLA hadin bakilalet ban ay yakajikershan ke Bapura yak Sorkar Meghalaya Democratic Alliance kabalala mahmat akaseng NPP bat don langka BJP. Hakaju kopor ula keren syairu bawat la umpat syem layok pediang ya kata kashiti. Hendrai kumbaki sangut kila deb ban syem yakarai kin beteng bait ya kajingkershan ya kini ke Sorkar. Tak hadu bakut jong ka samoy terekam. Ula ong baka jinglet kershan ya ke Sorkar kamdei satya bakilet ban ya trelang bat ke BJP kumbala kenno. Hendrai dei ban sengutuk bah kini ke Sorkar balalam mat ke NPP rengkat bat ke wei kiseng san pertai. Haga baka jingbon beriu kelakot caka sau paulaingon bat dairu ban sengutu baka BJP ka dontang arngot ki MLA bat ka baklem dei setia ka bayalam ya ka Sorkar. Mata ya kan Meghalaya Democratic Alliance kan kalau magkersyan pada trilang bat kamdi kalau ndak yang jing bagi merge mdi bagi merge dan ngi join bat ki nginum la ban merge banginum la ban join kalau bak MDA ka benta ka basahi kalau ndak yang jing ngin trilang to shu ha ka badai bat ndak yang jong ka MPCC, AICC, na kapor ko ang kongres, horkit hodam kongres mata kamla berteri bagi BJP. De kanun kam musutu pada po kajela jongi. Hajela jongi to bro shikato na kaliang jongka MDA na kaliang joki kidon do saupo lai ngut palik pat dangelongi khanyo kita gilong saupo lai kalong rupo kita gilong saupo lai. Tidak to bentar pasal nak sau pulai mensua ka BJP tang ar WB ki NPP UDP kini nak lang juga sau puai ka BJP bat ki alliance ar ka BJP kalong nak lang ki kalong atang arngut te ka bangi song ngo pisong thu hang ni mata kan ke Sorkar kamli ka balit nak lang ka BJP ada kalit ke BJP kata kalong ngin nak kalong ba ngin perhat jarsin komno bangin le ngana ki mereka BJP kalau alliance sang ni. Pikir ni kalau tang kalau along ma nakalian juga kalau part of the coalition government bakal yang BJP ke don hang ni. Di ban ogai ke bang i nakalian jungi barok pai bang i bakal ni ke BJP ke bailam ke Sorkar ke NPP ke lam. Dengan cingkan jiki ong bang BJP ke lam kata ngim i nakalian ke jungi. Ngimi kalau jiki barok jiki partners ke betan hang ni apa jong MDA i bagi buram dia ke baik i wewe ke buram mat ko juga nakalian ke jongka ban nakaliang jong kanika ban nakaliang juga BJP do kalau kumju hi kalau ke buram lai kamut ke buram paramaki dibelingakan sepang ke BJP hang ni nama nakaliang jongi atau kamut nakaliang juga kongres kong horkit hodam ke BJP dan kamut trai numla mentrai hang isu ideologi kong ini mengiru ngilong very clear mereka ngaskem ngamtip yu party ngilong very clear numla ahi lakon ideologi jongi ada juga ke BJP ke ideologi. Mereka betul ke besar pada kumpulan kalau mata pi kalau hapur India hiper koi ke BJP kalau BJP kalau rule ya ke India berkujuk mana kisti dia kalau rule ke BJP. Dia kumpulan mata hi dan nakal yang jungi ke orang yang sing wadong wadau. Pas orang bamla simla ke BJP menengkam BJP. Kajuduk long kalau nak mata kajela jungi badang konsi jungi. Dengi kisan ni susu kajuduk long ke bakrau bah kini. Bakrau bah kini ki. Sangat long hakini ngimtip kan mata. Yo jarkhat nak kalian AC kalau apa MPC kalau apa yo kampoi de kata ka syong hakim ta de tang kawi kalong kapi hak tang kawi kalong beri kalian nak kalian jungi tada kalong beri kalian banda kalian jungi hi kalong bro sangut lara gini kawi tong kubang pi mendeng sepekat kemenur kom mengin ai ngese reply gini ka syokos ni bagi maki de ngat dengan padio de nak benta jongki nak benta jungi hi kalong ba ngin beteng bai bat kan di kasukar hadu mendekut di negara dem kalong beri kalian kalau beri ke dia sangut ngindon be hang Sorkar harum putkup ini ka tem kalau unu tem mentang wa penkut dia kamu kanang ban nak lagi ngin yok ban ya bentah ban jong jela ban yok konsi jong dai negara jong ka AICC badak yang joki kala shimi kana ya kaban suspend yang sangut nak mata ka jiktip jong pi kisangut ke MLA kongres kala yo yang mata ya ka suspension order dek bas ngolengok nak kalian juga hadu matang empat yo dengan ngamtip ke bagi nak kalian juga ketemu padang banda kalian juga kalau kampai kata ke suspension order pada suspend yang ngaru ndai kita tangga wei long banda kalian jongi hi
hadin ba kaya kenduk perasan gut ba kum tu ngeliok jing tip kanong ban nakaliang jong ka ICC kelap ha MPCC ban suspend do yingi te nakaliang jong hi ha ka bade ban kani ka wi jimbut kalong nilai rai kalong ye bagian IT ha IT shwa yang ngi bangi perasan gut ni perkhat ini perkhat ka kai ke ba hatam hak ban nakaliang jong hi kalong bangin ya ka ban pensyai nakaliang jongi syak MPC halor ka city suspension order ke jongki tito nakaliang jong ahi do batang yang padio de mang bantang basa nganu pala perkhat kumno de nakaliang jing sing la sibu lupa kalong ba mane ka makani ke kes ke jo kes bro sangut dengin ngandai la simu de rai kalong ban IT bro sangut ting sele mengi ne perkhat lai jong kai bangi tu bande tinang tu padeng sia perkhat lang kai ke ba ko hatam nak banda bangin pha mata ya ka ya kan ka explanation ande ka reply kalong ka ya ka show cause notice ka issue nak yang ka MPC syangi jadi tangkap we ka belong ka syai hang ni pi ka benda ka basa ngala kren ha kini si badep kalong ba kan ka nak yang ka MPCC wanda ka yang jo ka EICC ha ka por bagi ka anggota ki MLA Kongres ki mi mentana ka parti Kongres di ngam sutu ka iba pelong ki kalong bakin sabjar MBC ke sabjar, AICC ke sabjar. Di pisang hot, haka beningkong nakaliang jong kong amparin lagi dah. Lodge complaint ke argut, maka jimbi jongki. Dia nakaliang jong speaker ay ruling. Dia hading ruling speaker ngena kabinanti ban nakaliang jong MPCC. Parkumju nakaliang MPCC kan intimate siapa ka AICC ban le ke badon kam, lagadon kam ban file ke lang kia kamut seki ya keyboard ke hamalor ni haka dor ka syong ke start jongki. Nakaliang jongki pada kadang bah kis man.